Angivusele bazalwane namuhla egameni lenkosi yethu lenjesu. Simbonga uNkulunkulu ngekusipha impilo, aphinze asiphe naso isikhathi lesihle sitawuthandaza egameni lenkosi yethu lenjesu. Kepha nje sesengathandazi kunemava uNkulunkulu lengiwathandzako latholakala la incwadzini yemsebenzi yabapostoli chapter number 16. Angeke sifunze abazalwane ndawulisho egameni lenkosi yethu lenjesu. Lapho khona lithi livula uNkulunkulu umpostoli Paul abana Silas nganyelanga bayahamba egameni lenkosi yethu lenjesu. Basahamba lithi badibana nesicila senfombatane lebesikhathi sinemoya webungoma egameni lenkosi yethu lenjesu. Lithi iBhayibheli lonfombatane lona bekahamba amemeta atshela abantu kokuthi laba dinge kuNkulunkulu, labantu laba bakhuluma indlela noma ke indzaba yensinziso egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli lesicila senfombatane sasivame kukusho njalo emalanga nemalanga egameni lenkosi yethu lenjesu. Lithi iBhayibheli kwafika lapho khona bompostoli Paula baqansuka khona. Mabaqansuka lithi iBhayibheli bawekhuta lo moya egameni lenkosi yethu lenjesu. Mabawekhuta lo moya lithi banikati balonfombatane egameni lika Jesu base bayakhubeka, base bayenyanya ngenxa yokuthi bese kude indlela yekwakha imali egameni lika Jesu. Lithi ke boPaula babanjwa, bashaywa, babhanjabula imivimba leminengi egameni lenkosi yethu lenjesu. Mababhanjabula imivimba lithi baphinze bathathwa bayawuvalelwa ijele egameni lika Jesu. Bahlithi iBhayibheli ekhathi nekhathi nejele, ekhathi nekhathi nebusuku boPaula base badumisa uNkulunkulu, bayahlabela. Kanzi iBhayibheli liyazivetela kokuthi bahlabela nje baboshiwe egameni lenkosi yethu lenjesu. Baboshwe ngetinketamo etinyaweni tabo, baboshwe ngetinketamo mhlambe etandleni tabo egameni lika Jesu. But bathi luketamo noma ngalikhona etinyaweni tethu, kepha singakhona kumvumisa uNkulunkulu. Lithi livula uNkulunkulu base bayaqala bayamvumisa, baphakamisa igama laNkulunkulu, badumisa uNkulunkulu egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli letinye tiboshwa nato tatibalalela, tatibeva basadumisa uNkulunkulu. But lithi iBhayibheli khona lapho ingilozi yaNkulunkulu yenda lokumangalisako kwatamatama umhlaba basadumisa uNkulunkulu. Lithi tinketamo tajubeka tachacheka etinyaweni tabo egameni lika Jesu. Hayi kwangachacheki tinketamo tabo Paula kuphela, lithi livula uNkulunkulu kwachacheka tinketamo tabo bonke bantfu egameni lika Jesu. Asengisonanga emagama ngithi once ifavor yaNkulunkulu yafika kubantfu akhathalekile kokuthi bewukhungwe ngaluphi luketamo egameni lika Jesu, makufike ifavor yaNkulunkulu endzaweni letsite tinketamo tiyajubeka egameni lika Jesu. Kwaba ngileso naleso siboshwa sajutshekelwa liketamo laso egameni lika Jesu. Asengisho nangemagama ngithi kunetinketamo letibophe bantfu egameni lika Jesu letitawujutshwa masikhonda uNkulunkulu, letitawujutshwa mayifavor yaNkulunkulu yehlela kubantfu egameni lika Jesu. Akunendzaba kokuthi ukhungwe ngiluphi luketamo, ngoba kunebantfu labakhungwe hlobo letinketamo egameni lika Jesu. Kepha makufika ifavor yaNkulunkulu noma ngawukhungwe ngiluphi luketamo luyajubeka egameni lika Jesu. Akujubeka langa labo Paula kuphela, le favor yaNkulunkulu ayizange ithi kutawujubeka labo Paula na Silas kuphela luketamo, kepha yathi mayifika egameni lika Jesu, yathi nawe siboshwa egameni lika Jesu lobo kase ukhungekile, ukhungwe ngeliketamo lolithite, le favor ngeke ishiyele ngaphandle egameni lika Jesu. Angisho namuhla bazalwane ngithi kune favor yaNkulunkulu lejuba tinketamo egameni lika Jesu. Akunendzaba kokuthi hlobo luni lweliketamo leli kukhungile, le favor yaNkulunkulu iyalijuba lelo ketamo egameni lika Jesu. Kungaba luketamo lokugula, le favor yaNkulunkulu iyalijuba egameni lika Jesu. Kungaba luketamo lwebuphuya, le favor yaNkulunkulu iyalijuba, lo musa waNkulunkulu uyayijuba lolo ketamo. Kungaba luketamo lokubabethe kuthula egameni lika Jesu.
mhlambe uyahlaseleka ebusuku lele egameni lika Jesu le favor yaNkulunkulu inemandla ekulijuba lolo ketamo egameni lika Jesu asesithandaze namuhla sithandaze uNkulunkulu lomzala wethu insuku sesidumise uNkulunkulu egameni lika Jesu ngenxa yokuthi favor yakhe inemandla ekujuba konke tinketamo inemandla ekujuba konke lokusibambile konke lokuvimbela impumelelo yethu konke lokuvimbela kwathi uNkulunkulu le favor yaNkulunkulu inemandla egameni lika Jesu anginenzaba kokuthi loliketamo lwakho lolukhungile selinami ngakho iminyaka lakukhunga but once the favor yaNkulunkulu yalocate lendzawo lokuyo utawukhululeka egameni lika Jesu egameni lika Jesu nami ngitatithandazela ngoba kuneliketamo lolungikhungile egameni lika Jesu ngifuna ifavor yaNkulunkulu ngifuna imandla yaNkulunkulu ngifuna kuvakashelwa uNkulunkulu egameni lika Jesu uyathi ukuthi le favor ayikhethi ibala lamuntu ngoba abantu bakhungekile iyathi mayifika le favor yaNkulunkulu ikhulule wonke umuntu lithi lifu laNkulunkulu egameni lika Jesu nemgcini jele lapha lobe singacabanga kwangathi yena ukhululekile yena kaboshwa egameni lika Jesu lithi iBhayibheli wathi makabona ukuthi iminyango ivulekile egameni lika Jesu wacabanga kwangathi tonke tiboshwa tifohlile tabaleka egameni lika Jesu lithi iBhayibheli wahoshwa inkemba asacabanga ukutibulala lokushoko ukuthi naye kwakuneliketamo lolitsite lolwalikwaze lumbophile egameni lika Jesu noma lwalingabonakali lona kepha bekabophekile egameni lika Jesu but kwanela kufika le favor yaNkulunkulu asacabanga ukutibulala kwathiwa ungatibulali yendvodza sikhona sonke kungathi uthi Pawula ungatibulali ngoba le favor yaNkulunkulu nawe ikutfolile egameni lika Jesu le favor yaNkulunkulu ifumana bonke bantfu egameni lika Jesu athi Titus chapter number 2 verse number 11 athi umusa waNkulunkulu wekusinzisa ubonakalisiwe kubo bonke bantfu lo musa waNkulunkulu uyasifundzisa ukuthi sikudzele kungakholwa egameni lika Jesu anamuhla sithandazeni bathandekayo egameni lika Jesu sithandazele umusa waNkulunkulu sithandaze egameni lika Jesu kujubeke tinketamo egameni lika Jesu mhlambe uhluswa liketamo lolitsite egameni lika Jesu lwasekhaya kithi egameni lika Jesu lwasekhaya kini kunetiqalekiso temndeni loliketamo lokubambile lonibambile egameni lika Jesu asesithandazeni sijube tonke tinketamo tesitha usathane egameni lika Jesu iminyaka selomitse uzama kuya phambili but uliketamo lokudonsela emuva egameni lika Jesu ikhona ifavor yaNkulunkulu ukhona umusa waNkulunkulu egameni lika Jesu mhlambe uliketamo lokugula egameni lika Jesu ukhona umusa waNkulunkulu egameni lika Jesu mhlambe uliketamo lwephuya ukhona umusa waNkulunkulu egameni lika Jesu asesimemete ifavor namuhla ifavor yaNkulunkulu etimilweni tethu babe wethu longcwele babe wethu lonemusa sesiyajuba babe tonke tinketamo tesitha sesiyajuba babe tonke tinketamo tekwehluleka sesiyajuba babe tonke tinketamo temabhadi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sesimemeta babe ifavor yakho ekuphileni kwethu sesimemeta babe ifavor yakho babe etintweni tethu egameni lika Jesu emakhaya kithi babe sesimemeta ifavor egameni lika Jesu Kristu kubantwana babe sesimemeta ifavor egameni lika Jesu tinketamo lebeti babophile sesiyatijuba ngengati ya Jesu sesiyatijuba ngegama elinamandla onke sesimemeta babe kuphila egameni lika Jesu emitimbeni babe legulako egameni lika Jesu lithi telifu lakho babe ngemivimba yakho thine saphiliswa egameni lika Jesu sesemukela kuphila egameni lika Jesu egameni lika Jesu siphe babe kuphila egama lika Jesu Kristu waseNazaretha
babe ngiyamthandazela nangiyababe uNkulunkulu lewulele phasi babe ngenxa yesifo lesithite babe emtimbeni wakhe sengiyathandaza babe lithite live lakho babe wabethwala buthakathaka bethu wathethatha insizi tethu babe emtimbeni wakho egameni lika Jesu babe wethu longcwele sengimemeta kuphila egameni lika Jesu 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 muphe babe kuphila sesiyashisa babe konke kugula emtimbeni wakhe kungaba kugula babe kwelihlobo lolithite sesiyakushisa ngengadi ya Jesu sesiyakushisa ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu babe uyaphila melulamise babe egameni lika Jesu melulamise babe engadini ya Jesu egadini ya Jesu engadini ya Jesu babe uyaphila yaphila uNkulunkulu kude lokulukhulu kakhulu kuwe egameni lika Jesu Kristu lithite live lakho babe nganyelanga wake wafika kaSimon Petro nebekakatse babe wethu longcwele angumfunzi wakho wafika babe kakhe egameni lika Jesu lithi babe live lakho maketala wakhe babe bekakatse agula phethwe ngumkhuhlane alele phasi babe wethu longcwele wafika babe wamthandazela waphila siyakholwa babe kokuthi wena unemandla babe ekuphilisa babe lonke lihlobo lemikhuhlane egameni lika Jesu nakulomkhuhlane lomkhulu babe lokhona babe lobitwa ngeCovid unemandla babe ukuphilisa egameni lika Jesu sengiyathandaza babe ngithandazela abantwana bakho babe labahlaselekile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sengimemeta ingadi yakho Jesu etimpilweni tabo egameni lika Jesu baphilise uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha babe wethu longcwele babe wethu nemusa babe wethu ngehluleki simemeta ingadi yakho Jesu babe uyaphila luthumo lonke nemandla nebukhosi nenkhathimulo babe kungekwakho in Jesus mighty name amen and amen.